Akasbani Imphal R.K Gorani na pau pazari ahanbada maruiba pau Rajapal Ajay Kumar Bhala na hairi sarkar amadi tongan ba loop yauna security force na punno honabadagi raija asida tangdulay tab phibam tamna hanjilakli Manipur Electricity Regulatory Commission gi chairman oina ngasi sawma bo pisaksing wasak laukhre Manipur da polo masana sakol hanabagi matangda Rajapal Ajay Kumar Bhala amasung Donor Mantri Jyotiradityaya Scindiana kumna khanakre Griha Mantri Amit Shah na hairi mathang jahi losilakpa phawuda leibak asina malengi oina sel thungi phibam khwaidi phaba leibak singi manungda ahum subo oiba ngamlagani amasung Uparashtrapati C.P. Radhakrishnan na hairi leibak asige naha singna masa haithoi singthoi uthok-tona amadi nisadgi lapna leireba matamdada Viksit Bharat ki manglan mangphaunaba ngamgani Rajapal Ajay Kumar Bhala na hairi sarkar tongan ba loopsing security force amadi miyam na punna hona minaduna raija asida tapna tangdulay tab phibam hanjilakli Assam Rifles na sinduna Resurgent Manipur Framework for Stability and Sustained Growth haiba hiramda Imphal gi City Convention Center da pangtokpa North East Seminar ama haudoladuna Rajapal na hai Manipur si ina khulaba kala sanskriti top haisingba kaya na thalaba lamdam amani Raija asta mapung phaba tungkoiba santi prona bhona badangam khai paringsing ningthina yengsinduna ngaksen mi thaba kangkhat hanaba narcotics am hingsa gi thodok sing ningthin laksin bagi tangai fadaba lei Rajapal na hai tangdulai tab amad ingtaba samasa ma lehen bhona bada afaba lengak leibata natana tongan ba stakeholders singi apunba thodang lei Raija sida lawu singu horticulture handloom amasu handicraft ecotourism amasung sana khona bagi lamda thoidok hendok magun kayamrum leijai lamsing asina raija aski miyam gi waklon amsung tawbang ama sakti sing mayek singna khanghan bagaloinana supply chain mapangal kakhat handuna mipal tangdaba amasung miyam da tangdulai tab punsi mahing ama lehen ngamnaba ekhoi khudimungna honagadabani mahakna hai Manipur is a land of rich culture, exceptional talents, and strategic importance. While recent events have posed challenges to social harmony and livelihood, the resilience demonstrated by people of Manipur has been exemplary. With the collective efforts of the government, security forces, civil society, and community, Manipur is gradually moving towards stability. The theme Resurgent Manipur signifies not only recovery from the recent difficult circumstances, but also a renewed commitment to build stronger foundation for peace, unity, and long-term development. Seminar adu da plenary session ahum thona khaidokna tongan ba akang ahi singna wa ngangki Tholomda da hanagi Lieutenant General C.A. Krishnan Security Advisor Kuldeep Singh Assam Rifles ke Director General Lieutenant General Vikas Lakre IGR South ki Major General Rabrup Singh amadi Manipur University ki Vice Chancellor Professor Naorem Lokendra Sir Uyaki Apunba Manipur Petroleum Dealers Fraternity na makhoi dabi sing taksinduna petrol pump sing thonglonduna lakhiba adu sarkar ga yanaba porakpadagi ngasidagi mahogsagum pump sing hangba haunare Manipur Press Club da pangthokbe pawgi mifam amada apunba Manipur Petroleum Dealers Fraternity Convener Laisam Jogendra na hai leibak miyang awaba yengduna sarkar kumna wari sanarba tungda hiram kayada yanaba porakpadagi pump sing thong hangbe khongthang asi lawrakpani Saubam Ibu Bisak Singh Manipur Electricity Regulatory Commission ni Chairman oina ngasi Rajapal Ajay Kumar Bhala na thabak paiba amasung aron bangakpagi wasak laukhre I confirm having been appointed chairperson of the Manipur State Electricity Regulatory Commission, do swear in the name of God and do solemnly affirm that I shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I shall uphold the sovereignty and integrity of India, that I shall duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment Wasak lobgi thorum Imphal gi lok bhaban gi darbar hall da pangthoki thoromatu da chief secretary yauna makok thongba official sing saru yaki Sri Soba Ibu Bisak Singh Indian Oil Corporation North Eastern Electric Power Corporation Power Grid Corporation of India Limited su thokpurami Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki President K Mega Chandran Lusingduna Ukhul Jila gi tongan ba khul manga da ngasi MG Narega Bachau Sangram gi khongjang chathakre
उख्रुल जिला की सिंगाई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना खारासी खारासो विलेज चिंजारोक विलेज चिंजारोक खुनो विलेज अमसुंग पे पोई विलेज पांगथोप एमजी नरेगा बसाउ संग्राम अदुदा सरुक यारदुना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेगा चंद्रन हाई खुंगंग मियाम दा सही अमदा निमित चामने हेन थबक पिदुना मियाम दा कानब पिरब एमजी नरेगा बो विकसित भारत जीराम जी हेन ममिंग ओंथोक्तुना अमदी हाना केंद्र सरकार ना चाद मफुद्रागी सेंथम पुथोक्तुना मियाम दा कानब पिरंब अदु हौजुना राज्य सरकार ना चाद नेपु पुथोकदबने हाइना सेमदोकपा असि मरम चादे थरोमदुदा एमपीसीसी की मरोइबे मियोय क्या सरुक याखी ताबिरिबा पाहोसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी मणिपुर पोलो मसाना चाखोलहानबगी मतंग मिफम अमा ngasi इम्फाल लोक भवन दा राज्यपाल अजय कुमार भला अमसुंग डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ना खनख्रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुतांग पांगथोक मिफम अदुदा राज्य सरकार ना पोलो मसाना चाखोलहानबगी मतंग पाखलेबा थबक थरोमसिंग मतंग कुपन यंगसिनकी मिफम अदु चीफ सेक्रेटरी यावना अतै मकोक थोंग ऑफिशियल कयासो सरुक याखी मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन डीएम यूनिवर्सिटी डीएम कम्युनिटी कॉलेज डीएम कॉलेज ऑफ साइंस अमसुंग CISF यूनिट इम्फाल एयरपोर्ट न पुन सिंधुना एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड लीगल लिटरेसी मतंग नोमि ओइबा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अमा पांगथोक्रे थरोमदुदा वांगांगदा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन TS तेनिंगफम मोनसांग हाई राज्य अस्ते लैरिबा नुपी ओइबिसिंग मरुओइना चही 39 मथक्ता लैरिबा नुपीसिंग की ओइना मायोकनारिबा खुदोंग चादबा अवाना अमसुंग पेंदबा वकत क्या थांगतनबा अमसुंग मसिबो यंगसिनबगीदमक मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन असि इंग 2003 हौदोखिबनी कमीशन असि मखादा ngasi फावबदा नुपीसिंग अमरि लैनबा हिरम कयादा थरुम कया पांगथोकबा अवेयरनेस अमुदा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कयासो लेपना पांगथोकतुना लाकली महाकना हाई domestic violence oiro any harassment lairo kana gumbana wakal lagadi moigi wakatu akoida jingsin bani not only that awareness gumba seminars asingumba program asi capacity building sensitization program asingumba se ko lokhat bani manamdi akoi si khangdabagi su problem si thok pa si yawe asi aina si tawasi soi bani have si khangdabana soi ba mayam su yawani khangdana soiba mayam si oirakta ngai prevent tawna ngai asingba program si koi pangthokpani DM community college hol da pangthokpa thoromaduda tonga ton akhang ei singna wangang ki thoromasi saruk ama oina technical session ama su pangthokhi Hairo Vidhan Sabha Kendri manung chana laiba pesi da MLA local area development fund lisingani kunito kolum dogi makada lupa lak kuntha nepalom sangna sabha community hall ama MLA Dr. T.S. Radheshyamna sangaduna miyamda khusinnakre Sri Radheshyamna hai ekoi amaga nungsi chanana hingminasi madu tata afaba khuna ema oiba ngamgani aina afaba tawri afaba mahi lakani phataba tawre phataba adumang lakani maram aduna ekoi puna nungsi chanana laiminasi गृहमंत्री अमित शाह हाईरी मथंग सेसि लोसलकपा फावबदा लेबाक असिना मालेमगी ओइना सेलथुंगी फिबम ख्वाइदी फब लेबाक सिंगी मनुंगदा अहुम सुब लेबाक ओइबा ngamlagani गुजरात की गांधीनगर जिला द लेबा मानसादा लोपा कोटी सनीगा हुमुतरे लोलोंगी चखो थरंगी प्रोजेक्ट सिंग खरगिना संगाबा मसुंग खरगिना उरेप उयुंग तमलबा मतुंग पांगथोकपा मियांगी मिफम अमदा वांगांगबदा श्री अमित शाह हाई सरकार असिना इंग्लिश ngani निफुतरेट फावबदा लेबाक असिना लम खुदिमक्ता मालेम के लेबाक सिंगदगी मंजिल थानबा पांदम थमले महाकना हाई सोमनाथ टेम्पल असि लेबाक असिगी फिदमनिंग ओइबा लाइसेंग अमनी सरकारना सोमनाथ स्वाभिमान पर्वगी थरम सही सुप पांगथोक्तुना लाइसेंग असिगी सही लिसिंग हेना सागोना लबा फजरबा पोहारी मयक सेंगना उत्तुना तुंगदा लाकदरबे मिरोल सिंगना लाइसेंग असिगी ओइबा वारी मयक सेंगना खंगनबा होनगनी गृह मंत्री हाई अहमदाबाद न लेबाक असि साना खोनबगी अचौबा हब अम ओइरकपदा नतना इंग्लिश नि कुंत्रा तरुकी ओलंपिक गेम्स असि अहमदाबाद न युंबु ओइदन पांगथोकनबा सेम साबा हौरे तुंगदा गांधीनगर लेबा गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की BSL for Bio Containment Facility संगारबा मतुंगदा पांगथोकपा मियांगी मिफम अमदा श्री अमित शाह न हाई लेबाक असिना बायोटेक्नोलॉजी की लमदा खुमांग यांगना चंगसिलकली महांगना हाई इंग्लिश नि निफु मरीदा लेबाक असि बायो इकोनॉमी असि US बिलियन डॉलर तारा खक ओइरंबनी अदुबो इंग्लिश नि कुनमरी लोसिलकपदा US बिलियन डॉलर चाम हुमुथरक यौबा ngamखी आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी
Uparashtrapati C.P. Radhakrishnan haidi leibak asiki nahasingna makhoi haitoi singthoiba hiramsingda kanna honaduna amasung nisadi lapna masa mau phana leiriba matamdata Viksit Bharat ki manglan mangphaungnaba ngamgani. Wafam asi New Delhi ngasi pangthokpa Delhi University gi drug free campaign ga saruk amo oina wa ngangbada Uparashtrapati na phongdokhibani. Magna hai campaign asi sarkar gi nasa mukta Bharat Abhiyan ga manaba wakhalonda yumpham oiba campaign amani. Nahasingna nisa sirinaba haibasi mag masa khaktagi natana chakhotpagi lamda sangsilagliba samas amagisu sauna mangjaba amani. Uparashtrapati hai ekoi khudumna nisagi polam singdagi lapna leiba haibasi hojaki matam asta yamna tangai fadaba ma oiri. Makhatana drug amasung nisa sirinabana miyoibigi punsida purakpa amang atasingi matangda miyamna mamutana khangnabagidamak awareness campaign amasung tongan ba tharum kya leptana pangthonabsu mahangna appeal tawki. संसद की बजेट मिफम थासी कुनिपान देगी होरगनी केंद्र के बजेट इसिंगनी कुंतरु कुंतरेना मथंग थागी अमदा सेल्थ मंत्री निर्मला सीतारमण पुथोकनी बजेट पुथोकप निमित्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना लोकसभा अमसुंग राज्यसभा दा वांगांगनी बजेट मिफम असि अहानबा तांकंगना थासी की कुनिपान देगी मथंग थागी 13 फावबा चथगनी अदुगा अनिसुबा तांकंगना मार्च 9 देगी अप्रैल 2 फावबा चथगनी मिफम अस्त पुन्ना सिटिंग कुंथ्रा लेगनी Mapal Tharumati Dr. A.J. Shankar haidi BRICS India lisingani kuntaruk mifamda Resilience Innovation Cooperation amasung Sustainability gi lamsing akhanaba miyang thamgani. BRICS mifamgi logo website amasung mifam asigi maroiba hiram miyamda khanganbagi tharumda wangangbada mantri na hai mifam asina Bharat na tongamna BRICS leibak singbo amatta oina punsindona apunbagi oiba yaifa tharong thabak kaya paikhanaba pandam thamli. Haujik sanabagi pau Naorem Victor dagi. Haureibi Northern Star Club amasung Haureibi Apunba FC ga khuchamnaduna sinba taruk suba Chandranadi Trophy lisingani kuntaruki ngasi sanakiba match ta PCFC Sekmaina Milanjoy FC Pungdong Bambu Panjal Mari Sinoda thoikre tournament asigi ngasi sanakiba ani suba match ta Haureibi Apunba FC na United Sektabu Panjal ani Sinoda thoikre Bisnupur Jilla gi DSA ground da sanakiba India Youth League Elite ki match amada ngasi Numaligar Refinery Limited Football Academy na regular football coaching center bu Panjal ani amada thoikre YCCI kontha ahalup na sinduna haujik chathariba 13 suba Yumnam Rasmani Memorial Invitation under 15 boys ki match sing da Maira Basikong na YCCICA Pambu Panjal Tarataret Sinoda Thoiki Atopa matching da HU Larik Yangbam Laikai na Fambu Panjal Tara Amada TWC Taubungkhok na YCCI B Kontha Ahalupu Panjal Ahum Anida Thoiki Nupi Machagi Oina Sanakiba match da UESPM X Saina CEO Singjamaibu Panjal Tara Mari Amada Thoikre Langthabal Public Ground da Sathariba Kunithoi Suba Manipur Veteran Cricket Tournament lisingani kunmanga kuntaruki ngasi sanakiba ani suba quarter final match ta YCC Wangkhaina YTHU Warriors pu run amada thoikre hayeng ahum suba quarter final da Rees Nagamapal amasung Chem Khagempali sanargani Galaxy Cricket Club Khurai Sajor Laikai na sinduna chathariba ahanba KCC Cup Khurai State Level Open Tennis Ball Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match ta No Look Kiamgaina Kanglei KODS Kongpalbu run humputareta thoiki ani suba match ta Galaxian 11 Khurai na No Look Kiamgaibu run ahum da thoiki Gorani Thagachari Victor Haujik aroibada maroiba pau amohana Rajapal Ajay Kumar Bhalan hairi sarkar amadi tongan malup yauna security force na punna honabadagi raija sa tangdulaita bhibam hanjilakli Manipur Electricity Regulatory Commission gi chairman oina ngasi sobam ofisak sing wasak lokre Manipur da polo masana sakol hanabagi matang na Rajapal Ajay Kumar Bhala amasung donor mantri Jyotiradityai Scindia na kumna khanakre Gृह मंत्री अमित शाह ना हाइदी मथंग सेजी लोइसलकपा फावबदा लेबाक असिना मालेम ओइना सेल थोंगी फिबम ख्वाइदगी फबा लेबाक सिंग मनुंग अहुम सुबो ओइबा ngamlagani amasung उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हाइदी लेबाक असि नाहासिंग ना मसा मसागी हाइथोइ सिंग दो थोक्तोना अमदिनि सादगी लापना लेरेबा मतमदता विकसित भारत की
ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ